mwene data ndutira tuyobore mu ndirimbo kandi turamwakiriye, twakiriye Beya Evangeliste Rwiyereka, turakwakiriye uze dufatanye n'abandi baze dufatanye tutaramira Imana muri aka kagoroba.
Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Tutaramye Imana. Bwana sifiwe. Kandi baduhaye isaha. Ndagira ngo iyo saha tuyibyaze umusaruro. Bwana sifiwe. Mwene data uhaye icuranga aritonda ugenda uzamuka gahoro gahoro. Amaze umuntu ase n'uri wenyine niho abana n'Imana.
amazi abari hano bahe batamba mwihangane ngiye kubabera konda igitera kanya gato titugira andi majwi menshi tuguma kuzamura tutuze gatoya duhudumiye twumva icyo Imana ishaka. Bwana sifiwe. Niturangiza turabona kuza gutanga umwanya. Nagira ngo mbabwire ngo duceceke kugira ngo dutegere Imana. Hari umwanya wo kuvuga ariko nayo izikenera ngo abantu batuzi ivuge. Kandi ntizikenera ngo ivuge mu kabisa abantu base n'abatuje gato. Uzamura ikirenge cyawe gahoro, ijwi ryawe gahoro, uzubanza utege n'amatwi wumve ko nayo yovuga. Kamwene data zamuke.
Bwana sifiwe. Turasubizamo twe nta muvuga butumwa dufite. Amen. Bishop yarenze aravuga tumaze kuzina kandi siko bisho, ariko ubu nyine tugiye gusubiramo. Ngasubira wese pa.
Félicitations mes bébés. oya nimusubire mu myanya Continue de lever. nimwe mugiye ndabizi ko nabahaye igitaramo ariko ndakora utuntu tubiri. Hari abantu bafite ubuhamya bantegeye ku muryango nibatambuke, hanyuma banaziri nababonye sindabona munyeganyega. Hari indirimbo Frank aza kudufasha kuririmba. Mukanya navugaga ko Muhando yampamagaye, hari icyumweru yabukinze ngo arashaka kuwaza ngo mugakora za record. Ndaza kubwira gahunda zindi. Mugenzi wawe ari he? Naze nawe yatinye ari he? Umuntu warunteze yari yambwira ko afite ubuhamya. Reka mumuhe mikrofone abanza avuge, undi niba yabitinye kubivuga ndabimuvugira. Haleluya. Ubwa mbere navugira mu ruhame rw'abantu, ariko reka mvuge imirimo Imana yankoreye. Turi muri veye mu kwa gatatu, hari couple ikunda kwicara hariya yatanze ubuhamya bw'ukuntu yatanze ituro. Ego batanze ituro mu nzu batanze ituro mu nzu y'Imana. Umwuka arampata, nari mfite ibigeragezo byinshi nkareba nkabona ntago bifunguka. Umwuka aranganiza arambwira ngo ariko ubwo ntago watanga ituro rigafungura ibintu byawe. Nta n'igiceri cy'ijana nari mfite, ndavuga none se ndatanga iki? Arambwira ngo none si iyo telefone ufite uri kuyikoresha iki? Narayifashe nyishyira muri envelope, nyishyira Bishop, sinagira ikindi kintu mubwira. Naratashye 7 plus. Ego haciyeho iminsi 3 nari mfite ikibazo gikeneye amafaranga, mpura n'umuntu mu nzira ampa 50,000. Hanyuma ndakomeza nyine ndasenga, nza kongera kugira indoto, ndarota mbona umuntu arimo arambwira ngo genda ukore Bishop mu kiganza urabona akazi. Ndaza ndamutega sohotse mukora mu kiganza, bukeye barampamagara mu kazi. Ndashima Imana kubyo wakoze. Nta nubwo nabwiye madame ngo hari umuntu watanze telefone yayizanye muri envelope, sinanamumenye. Numvaga namusengera, ubwo ahavuga ngo yankoze mu biganza, simbiza abantu bansuza ntambuka baba ari benshi, ariko ndashima Imana yuko yamuhaye akazi. Reka dukomere Imana yacu amashyi amahame. Mbonye Jose nawe atambutse vuba. Haleluya. Nanjye magaze ahangaha nshima Imana. Nanjye nari mfite akazi karahagarara, bampa amafaranga y'imperekeza. Muri abo mafaranga y'imperekeza uwo munsi banyibana telefone. Banyibye telefone, ariko mu mutima wanjye ngambira ko mfata ituro nkariha Bishop. Namuhaye ituro muri envelope, bukeye bwaho mbona telefone kandi nari mfite ikibazo cyo kuyigura. Nari mfite umushinga wo kubaka inzu mu rugo, nari nkugejeje hagati, ntabona ko nzongera gukomeza kuyubaka, ariko ubu ndashima Imana ko iyo nzu yubatswe, yanabonye n'umupangayi. Uyu Jose ni umukozi w'Imana muri uru rusengero. Nibutse umunsi yazanye ayo mafaranga, amezi 2 ntarashira. Yari yashira? Jose yari yashira? Ntarashira. Ari mu bantu tumaranye imyaka myinshi muri uru rusengero. Ariko umva ngo umushinga w'inzu wubake ukunde. Reka dukomere Imana yacu amashi. Uwa gatatu n'umwana mutoya yabitinye, ariko abimbwiye sohoka hariya ko nawe yakoze ikintu nk'icyo gitoya. Imana yamukinguriye umuryango, umuha visa yo muri Canada. Yayisengeraga atazi inzira, atazi uko bizagenda. N'umwana w'umukobwa mutoya ubwo nyine yatinye gutambuka, ariko ikintu gikomeye iyi Imana yacu. Frank, hari indirimbo ufite ndiyo yibura n'abanaziri bakeya bazi, turahita tukomereza aho ngaho. Bishop uyu nguyu ni inshuti yanje.
muzi agikora kandi kazi i Rwamagana nigana na mukuru wiwe mu cyumweru nakijijwe mu no munsi twahuye nakijwe i Rwamagana kuva ico gihe nkurikirana ubuzima bwiwe n'umugabo. So Imana twakurikiye, Imana twamenye, iyo Mana mureke tuyikomera amashyi menshi. Ariko ejo kiri kariya gataramo kandi mugoroba tuzafungura kabisa. Twari dusabye nk'indi minota 5 bane bahaye Frank muri wa mukunga hajya twari tugeze noneho bo garukana musa tayindiga kera fisibure yasosa hajya twari tugeze kwe Yes. Bwana siwe sana. No. Numvisha amashimwe akomeye. Bwana siwe sana. Haleluya. Mureke tube nkabiruka. Hano Yesu yarahatanze. Ijoro jana kazi rimwe. Natekereje kuba stari bahawe iyo license hano. Batari bazwi. Atukuzwe Jehova. Amen. Atukuzwe. Hallelujah. Hari icyo natekereje. Nzokivugana na Revera. None ubwo umuvyeyi yari hano. Mutureke tube nkabiruka. Duheze sicyubahiro. Mu bantu bize security hari ahantu biza bigera ukayikura ku bandi ukibera umuzamu we wenyine. Hari zigera ukavuga ngo hasigaye ngiye kwirinda nibibana ngombwa nitajifanyiye kandi mukandi abayumbe bara tube kabiri.
Bwana siwe sana. Narivuze ngo twiruke. Muve kuri rutare. Murashaka iki? Tube nkabiruka. Ahangaha baduhaye isaha. Muri mubiki. Bwana sifiwe. Ngiye gutaha. Tuseme amen. Tuzamura amaboko heki. Amen. Noneho abayumbe tugira ikintu kimwe cyo dukora kigatuma abanebwe batugaye. Tuzatuba kuri rutara ariko tukagira udutsiko nk'ibimina. Bamwe ugasanga ko barasengera umugwayi, abandi ko barakurikirana ipepero riri muri Canada, abandi ko turagira twamara byose tukabibura. Umugwayi ntakire najya pepero ikaduci. Kubera iki? Kubera kuko tutari hamwe twahuje imbaraga. No, niri iki gisirimba mwamukubita mu badu ko turakubita twaje kwika mugaka. Twakubita twaje kwika mugaka. Bishop waduhaye isaha nahaguruka akaduhagarika. Habe niyo tuzoba tugeze hasi turika. Ariko mureke inanga ivuge kandi ucurange baze gani izibera ibintu byose. Ucurange baze dukurikirana ibintu n'ibindi. Bwana sifiwe sana. Imana tugire neza twabonye abashitsi. Aba ni abanaziri bose. Abasangwa mugabanuke hano. Mugabanuka abasangwa. Dusigira abashitsi umwanya. Siko pase turekera abashitsi umwanya. Twe turaba hano tuzoguma hano tuzohorana. Abasangwa muracari benshi. Muracari benshi mugabanuke duhereza abashitsi umwanya. Abandi twirukangire hariya kugira ngo uko bashaka gukora ibintu babikore neza kandi bisanzuye. Imana bamugisha. Curanga papa. Zamuka papa. Ela safina ko.
tugiye gusenga dusoza. Yego yego. Frank akomeze gahunda yari afite. Bwana sifiwe. Mwami Yesu, urahambaye Kristo. wowe utameze kabino. baje imbere y'Imana, wowe uzuvuga bikaba kandi wategeka bigakomera. bingingimana Tandi la sofela. Megidema de varia sasibure de varite de tadelanda. isezerano, Andi la do de la costa sio de bre de baje varia. imbere y'Imana, basenga n'umubabaro, bingingimana Imana isivuga. baturiza Imana zikora. mana y'Isiraheli, Uko wari uri wibuke bikuri. Ninakuzahora iteka ryose. Muririmbira arabango tugushimira ibyatubayeho. Arabango tukuragize n'ibiri imbere. Amateraniro turagushimiye. Ijambo ryavuze turarishimiye. Abatamze turabashimiye. Ni wowe wenyine wokora imirimo. Imbaraga byavuye kuri wowe. Ukuboko kw'Imana bireba imitima kandi bihumanura imitima. arazamuka Asante kukugize neza Asa kandi n'ikigeza. kukomeza gufasha imitima y'abari hano Asa n'abatari n'amarembo. hano. Imitima yabo uyomore Yerusalemu. kandi uyikize kugira ngo kuri wa munsi tuzahurire mu bwawe. Ndagushimiye kukugize neza kandi kukomeza kutwitaho ku bwa Yesu.